a high KVG, a high 326 Express. I'm a lady and a makore 28 years, married with one kid, a boy. KVG na baba, I have a very small issue, but it is complicated. 2 years ago, I gave birth to my son. My mother-in-law vakatumira shoko, vari kumusha, saying mwana ngaatumidzwe zita remweya. Vakabva vatotumidza mwana zita. Tiine my new husband, tanga tiine mazita atanga tagara taronga kutimidza mwana. So I convinced my husband not to accept the name for our child's sake. Tikaremedza mwana. Besides, raisaita zita racho. 3 weeks ndapona she came kumusha to see mwana nekuzoti makorokoto. I introduced mwana nemazita ake atakamupa, but to my surprise, she kept calling mwana nezita remweya during her stay. Can you imagine? So I told my husband how uncomfortable it made me feel, and he brushed it off. After a month, mama left and I was relieved, mfunge. So my issue is, my vamwene has never called my son by his actual name, ratakamudaidza naro. Vanomudana nezita ravo ivo. I can tell it confuses mwana and even other family members. Ndakazobatikana at a family function. She kept calling me mainingi using zita ravo remweya. Handina kudaira, ndakaomesa gots, kusvika vanyarara. Nyaya iyi payakazosvika kune murume wangu, mama had taken her things and asked her daughter, Tete kwandiri, to take her home. She even cried. Vakachema guys, kuti ndaramba kudaira zita risiri rangu. My husband told me to apologize, which I will. But my question is, how do I deal with this issue? I'm very sensitive to naming mwana mazita emweya atisingazive meaning yacho. Mama is 54 years old. Tingati vakura stereke here. Please help.